nkuru dusanga mu gitabo cyanditswe na Diomede Rutamucero cyitwa La démocratie du nombre, arme pour génocide contre les Tutsis au Burundi, kigaruka ku itegurwa n'ishyirwa mu ngiro rya jenoside y'abatutsi mu Burundi. Igaragaza ko jenoside yakorewe abatutsi Intega na Marangara yatanguye mu ijoro ryo ku ya 14 rishyira ku ya 15 ukwezi kwa munani mu 1988. Hari hashize umwaka umwe nyuma yaho Petero Buyoya afashe ubutegetsi ahiritse mubyara we Jean Baptiste Bagaza ku ya 3 ukwezi kw'icyenda 1987. Ibimenyetso by'ibanze byari byagaragaye mbere y'itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani muri uyu mwaka wa 1988. Hakaba harimo inama zitandukanye zagiye zibaho rwihishwa, zimwe ziba mu majoro muri komine ya Marangara na Kiremba mu ntara ya Ngozi. Izi nama zaherekejwe no gukwirakwiza inyandiko za tracte mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka nyine, naho ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu 1988 abaturage bitwaje intwaro gakondo zirimo imihoro n'amacumu bahagurukiye ku musozi wo muri komine ya Kiremba, ariko uwo munsi ntacyo bigeze bakora, donc nta kibi, nta muntu bishe. Mu kwezi kwa gatandatu kwakurikiyeho ubutegetsi bwateguye inama zo guhosha amabi n'amakimbirane mu ntara ya Ngozi, komine Marangara, ariko inama zabo mu bwoko bw'abahutu zirakomeza mu buryo bwa rwihishwa. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa munani guverineri wa Ngozi yohereje abajandarume 11 mu butumwa bwo gucunga umutekano mu misozi imwe ya Marangara, ariko bagarutse bahuye na bariyeri irimo abantu bagera kuri 50 bari bitwaje intwaro gakondo. Muri iryo joro nyine ryo ku ya 5 gushika ku ya 6 Myandagaro hakaba haraciwe ibiraro cyangwa se amateme mu makomine ya Kiremba, mu komine Vumbi na Ntega, maze abatutsi batangura guhunga berekeza mu Kirundo, muri Kiremba, Nyamurenza na Tangara. Nyuma y'iki kibazo Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Aloys Kadoyi, nyuma y'ikiganiro kirekire na Perezida wa Repubulika Pierre Buyoya, yahisemo kohereza abasirikare gusana ibyo biraro. Maze ari ku cyumweru ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa munani Minisitiri w'intebe mu gihugu yagiye i Marangara, maze abaturage basaba ko umurongozi wa komini waturukaga mu bwoko bw'abatutsi ndetse n'umutekinisiye mu by'ubuvuzi Imurehe nawe wakomokaga muri ubu bwoko yari yaraturutse mu Rwanda. Aba rero basabye ko birukanwa bakagenda, banasaba kandi ko abasirikare bari baje gusana ibiraro byari byaraciwe nabo bava muri aka gace. Ageze muri komine ya Marangara, Minisitiri aherekejwe na komanda wa batayo ya gisirikare yari yagiye gusana ibiraro, yahuye n'itsinda ry'abasore bashamadutse cyane banyoye ibiyayuramutwe. Iri tsinda rero rikaba ryateze aba bategetsi. Icyo gihe ryari ryitwaje amacumu, kugeza ubwo rero rifunze imihanda rikora bariyeri. Minisitiri yamenyesheje Perezida wa Repubulika uko ibintu byifashe, maze nyuma ategeka ko abasirikare bava muri ako karere. Mu nama nyinshi z'uburongozi zateguwe mu kwezi kwa k'umunani mu 1988 Ingozi ndetse na Kirundo, abenegihugu benshi bagaragaje kutumvira ubutegetsi. Abari ku isonga bakaba barimo abahinzi n'aborozi, abafasha mu by'ubuhinzi, abarimu bigisha mu mashuri y'intango n'abandi. Bakaba abangaba baratanze za tracte ziriho ubutumwa bugamije kwigarurira ibitekerezo by'abantu batari bake bari bazi gusoma no kwandika, babakangurira rero kwinjira mu bitekerezo by'urwanko. Ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa munani
ubwo yari mu nzira yerekeza i Muramvya. Umushikiranganji w'intebe, umushikiranganji w'imbere mu gihugu yamenye ko ibya Ntega byahindutse bibi, maze ahitamo kuzajyayo ku ya 20 ukwezi kwa munani nyene. Bukeye bwaho ku ya 13 umusirikare wari mu kiruhuko yagabweho igitero, arakubitwa, araterwa ibyuma kugeza ubwo umurambo we ubaye nk'igiti. Maze nanone ku bukeye bwaho ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa munani 1988, Perezida Buyoya yerekeje Brazzaville mu isabukuru y'imyaka 25 ya Revolution ya Congo, maze ubwicanyi bw'abatutsi muri Ntega butangira kuri uwo mugoroba. Birashoboka ko hapfuye abantu bagera ku 2,000 hagati y'itariki ya 14 n'iya 15 z'ukwezi k'umunani, nk'uko byatangajwe na guverineri w'intara ya Kirundo wariho muri icyo gihe. Igisirikare nticyatabaye mu buryo butaziguye kubera ko icyemezo cyo kohereza ingabo kitashobokaga Perezida Buyoya adahari. Kuva ku ya 17 z'ukwezi k'umunani amaze kugaruka avuye i Brazzaville, nibwo yahisemo kohereza igisirikare guhagarika ubwo bwicanyi. Guverinoma yamaze iminsi 3 irebera abicanyi, yari yarakurikiranye no mu gutegura ubwo bwicanyi amezi menshi mbere. Bigaragara ko rero yaba abategetsi barabyitwayemo neza kandi ku gihe, ntihari kubaho abahitanywe n'ubu bwicanyi bangana n'abapfuye cyangwa abagizweho ingaruka mu bundi buryo. Kuri uru rwego ubutegetsi bwa Pierre Buyoya bufite icyasha kikubye kabiri. Icya mbere ni uko yubahirije icyifuzo cy'abicanyi igihe yavanaga ingabo mu karere karimo amagume, akaba ataragaragaje ubushake bwo gufasha no gukiza abaturage bari bari mu kaga ko gupfa, kugeza ubwo abicanyi bishe abaturage iminsi 3 ntawe ubakoma mu nkokora. Dore rero uko ibikorwa by'ubwicanyi byakurikiranye kuva ku ya 14 kugeza ku ya 17. Icya mbere ni uko mu ijoro ryo ku ya 14 kugeza ku ya 15 ukwezi k'umunani, kugeza mu museke, igitero cyagabwe ku nzu y'uwitwa Reveriye Harushingoro muri Ntega. Mu gitondo cyo ku ya 15 z'ukwezi k'umunani, umuriro n'ibitero byatangiye ku misozi ya Gisitwe na Mwendo werekeza mu majyaruguru no mu majyaruguru y'uburasirazuba, harimo mu duce twa Kigaya, Mihigo, Kanabugiri ndetse na Ntega. Nyuma ya saa sita zo ku ya 15 z'ukwezi k'umunani, urugendo rwakomereje mu majyaruguru rugera i Mugendo ahagana mu ma saa 3 z'ijoro. Ubwicanyi bukaba bwari bukomeje. Naho mu ijoro ryo ku ya 15 kugeza ku ya 16 z'ukwezi k'umunani, urugendo rw'abagizi ba nabi rwakomeje muri komine ya Marangara unyuze i Kagoti, i Rubaya ndetse na Kirungu. Maze mu gitondo bukeye ubwicanyi bukomeza gukorerwa muri Ntega, aho inyeshyamba zari zihari zerekeje i Gatwe kugira ngo zifunge umuhanda ujya Kirundo. Umutwe w'abagizi ba nabi ukomoka i Murungurira umanuka mu Mugendo, naho undi mutwe ukwira mu gace ka Giheta. Nyuma ya saa sita ku ya 16 ukwezi k'umunani, igitero kikaba cyaragabwe hagati ya Marangara. Ibi byatumye inyeshyamba za Ntega zerekeza ku Kanyaru, maze abatutsi ba Mugendo baragotwa hanyuma baricwa. Ijoro ryo ku ya 16 kugeza ku ya 17 hakozwe ibitero byakajije umurego muri Marangara, byari bishorewe n'inkongi y'umuriro ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibintu nanone bikaba byari biherekejwe n'ihohoterwa ryabereye i Marangara werekeza Nyonzwe mu cyerekezo cy'Akanyaru mu gitondo cy'uwo munsi bukeye. Abajenosideri bakoresheje uburyo bwose bushoboka bwo gutsemba abantu mu bice bitandukanye no gutwika amazu yabo hifashishijwe amakoma y'insina, dore ko
cyari igihe cyiza cyoroshye ku muriro kuko hari mu gihe cy'impeshyi. Ibikomere akenshi byagiye biviramo abantu kubura ubuzima biturutse ku byuma, imihoro, amacumu, imyambi, imiheto, amafuni ndetse n'impiri hamwe n'amabuye byari byinshi ku bahigwaga. Rimwe na rimwe abatutsi babanje guhuzwa mbere yo kujugunywa mu nzuzi ari bazima cyangwa bamaze kwicwa, cyane cyane mu bice bya Marangara. Naho muri Ntega abantu bakunze kuvuga ko imirambo yajugunywe mu myobo ndetse hakaba harimo nk'abantu bafite intege nkeya barimo abasaza, byagiye bivugwa ko bajugunywe ari bazima. Bivugwa ko kandi abatutsi batigeze bagerageza kwirwanaho kubera ko batewe batunguwe muri paruwasi ya Ntega mu gitondo cyo ku ya 16 no ku isoko rya Marangara ku mugoroba ku ya 16. Amatsinda yabo yagerageje kwirwanaho akoresheje amabuye, dore ko mbere y'uko abasirikare bahagera nta nkoho n'imwe yari ihari usibye y'uwitwa Reveriye Harushingoro yakoreshaga agerageza gusubiza inyuma ibitero. Iyi ikaba ariyo yakoreshaga mu bikorwa bye by'ubuhigi bw'inyamaswa. Jenoside ya Ntega na Marangara yagize umwanya wo gutegurwa, hashyirwaho n'uburyo bwo gutumatumanaho mu gihe cy'ibitero nk'uko umwanditsi w'iki gitabo abisobanura. Induru, kuvuza ingoma no gutwika bikaba aribyo byabanzirizaga ibitero by'inkazi mu duce dutandukanye. Rimwe na rimwe agahato n'iterabwoba byashyirwaga ku bahutu bahatirwa kujya kwica abaturanyi babo b'abatutsi, abatari bake bakaba barakomerekeye abandi bakicwa. Ubutabazi bwa gisirikare bwatangiye ahagana mu ma saa 5 z'ijoro ku ya 17 z'ukwezi k'umunani i Ntega, bakaba rero baragombaga guhagarika imirwano y'abagabye igitero i Mugendo, aho umwe mu barongozi b'ibitero yategetse abasirikare ba leta gushyira intwaro hasi agahita araswa sur place. Ubutaha tuzabagezaho ubuhamya nyirizina bwa bamwe mu bari kuri terre babara inkuru z'uko ibintu byose byagenze. Tuzagaruka kandi ku ngaruka zatewe na jenoside y'Intega na Marangara nuko Perezida Petero Buyoya yasubije ibibazo byamenyesha amakuru mu kiganiro yagiranye nabo ku bijyanye n'ubu bwicanyi.